byakunda ariko nashatse ko n'imirimo yawe hakiri ku manywa uzabwira abavandi uko twaje kwanama mwene data Naomi yagiye mu ijuru kuba tutakiri mwe na Naomi bwishe kwira Yesu yaravuze ni ugufa kandi umaze kwira nta muntu uzukora iyo umuntu yapfuye nta kindi kiba gisigaye sema amen sema amen sema haleluya nta kindi kiba gisigaye abategereje imirimo yakoze niyo gusa izimo yarakoze neza nimba yarakoze nabi nta kindi abategereje gusa wa munsi w'urubanza ariko wowe ugihari ntabwo twatubwira Naomi kuri no munsi ntabwo twatubwira Naomi wafuye ko turabwira wowe kora imirimo y'Uwiteka hakiri ku manywa tunganya ibintu hakiri ku manywa hari umuntu wavuga ngo ndakiga Imana igana ari gitangaza Imana aravuga uyu ni we nkeneye kurondora imbaraga z'Imana tizoroshe hari uvuga ngo jebundi ngo mfite ubukwe ninde wakubwiye aya makuru ninde wakubwiye amakuru ko twebwe dutegereje umugeni Kristo ko azoza ibyo bindi uri mu kubikura he ko rero Uwiteka hakiri ku manywa ibyo bindi ni inyongera bizaza nyuma twavuga ngo amen twavuga ngo amen amen twavuga ngo amen amina twavuga ngo haleluya tonde nta waruzi ko John Kiruhura yofa nta warubizi John Kiruhura ari gitangaza yarasimbaga John Kiruhura mu gisirimba kandi umuhungu w'abanyamurenge babyinnye igisirimba bagiraga nkana mu Burundi umuhungu wari ufite John ndakabuka bakazufata mikoro kagira ngo mareke yarurutse John agwa muri kampani tiyabona mu ibarabara urebe ingene Imana ari gitangaza urebe kunta amagara ari ibihumbi sema amen hari umukobwa John ndabwiye muri Australia impanuka gutya afata atabyaye we musasa yewe kwire gukora imirimo y'uwantu myakiri kare korera Imana akiri kumama akoze ako ka tuganurira haramenya makuru niho hamenya makuru honyine gusa duheze sicubahiro amen Bwana sifiwe sana amen dusubire fangilari tuzamura icyubahiro cy'Imana sala brother birashoboka ko ari yangwara yawe dushaka gukubita akanyundo birashoboka ko ari cya kibazo cyawe tole brother valides kiri mu kukubuza ibitose birashoboka ko yes ari cya kindi yes jebure amen turi mu gitaramo uzufata byibura iri babisije uriciye mwabibonye ntabwo ari wariciye kuko tuzi ko yari amafaranga menshi uzufata byibura akantu kamwe ugapase harya batambira Imana nurangiza uceceke ubikore wizeye iyo twizeye duheze Yesu Kristo nabonye gukora kwiba Mani baheze umugisha mwese umusa yaterara jenda tanga imwe gusa kandi imwe munyakire akwakira nivuga ubugingo bwashobora n'Imana ndatanga imwe gusa ni ku mutima waje wambwiye tanga imwe gusa kugira ngo ubugingo bwanyu wongere buhure n'Imana bese Imana ishora Pagi Frank abari bande
sawa sawa. Mugisha Hodela. Sangila. Mwikasi bukeya mwikasi bukeya Nibicara abantu. isuba zano kwerekana je nawe turaziranye kuba nandika sawa sawa curanga kompanya magato ariko ntimukira bya bindi musina nyine nk'abantu bari curanga sawa
Mani mamusha wiki hasi hagarara umusenga kandi usenge fatira mikoro tugire utaratibu kuko ibyabiba byiza senga hanyuma naje masomero yabo nindangiza naje nicare senga Mana mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu. Turagushimiye turaguhimbaje Mana Israel. Haloka. Imbaraga z'umwuka wawe zikomeze zigaragare. Nabizi neza ko kuri Imana Imbaraga Israel. z'ubwami bw'Imana. Turaguhamagaye ko Imana izemva gusenga Kamba kwa. kambe mu mitima yacu. Tukoretse ijambo ry'Imana tugiye kumvira hano hantu Mana. Abicaye ndetse n'ugiye kurivuga Mana. Imbaraga z'Imana zikomeye zigaragare kuri bo. Uri Imana ikora ibitangaza. Kandi uri Imana izemva gusenga kwacu. Mana mu izina ryawe Yesu. Ijambo ryawe ni isoko. Ijambo ryawe ni ikosa. Ijambo ryawe ni ukuri. Kandi ijambo ryawe rirahari. Uri Imana izikora ibitangaza. Ijambo ryawe rikinjira amagufa. Ijambo ryawe rikadukiza. Tuzahama. Tukatura kubera ijambo ryawe. Imbaraga z'Imana zikomeye. Mwana mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ubuntu bwawe bugaragare Mana. Nabizi neza ko uri Imana Israel. Uri Imana izikora ibitangaza. Mana turaguhamagara. Uyu mugoroba none muri aya masaha ya saa 9. Ukongera kandi ukavuga ijambo rimwe. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro kuri Imana Israel. Mana mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye Imana Israel. Imbaraga z'Imana zikomeye zigaragara. Tanda la côté des la passe. Tribulation de vie la côté vise à la forme. Adimation côté mère de frustration les casse. Tandi la main de l'hiver des arbres. À côté de passe vise à la poste. Car de vise à la côté qui s'amatare. Changement côté mère de base. Attication côté mère de base. Tobini manda la côté vise à la forme. Dromirisation des ala haut de ma casse. Dima les côtés vise à la forme. Tangisation des vallées à côte. Mala mwizina rya Yesu. Baraga z'Imana zigaragara. Bwana sifa sana. Noneho bacu banza akompanyema kandi twebwe yaratunani uko si kuva mbayo uyobozi sindabye na akompanyema kuva mbayo none umuntu umwe gusasa muna kure kwipade umutonyi umwe wacu umutonyi umwe gusa noneho mutonyangiriza twumvikane gatoya sinokima umwana imino umutonyi umwe cyane hanyuma namwe mwubahe cyane ijambo ry'Imana hanyuma kubita umunota umwe hanyuma muhita mwicara koko sabu ngakubita gato koko hanyuma bicare koko
Bwana asifiwe. Muranyikiriza Bwana asifiwe. Muranyikiriza Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Mani mumushi. Tangiye nshimira isomwa amacu ya Kristo tugira neza bangana gutya. Mana yaturinze. Katubonera uburyo n'umwanya tukaza nshimye bashumba ubumwe bw'amatorerane bashumba beza duciye bugufi kuduha gatuti nukuri mukoze gitangaza. Hakika Imana ibamugisha. Kwemera ngo muricaye ngiye kuvuga ari mu banyiri gatuti mukakampa ngo mvuge. Hari undi mwambaro munyambitse. Reka mbasabe mu rukundo tubakomera amashi menshi cyane. Tukomera bashumba amashi menshi cyane. Tukomera bashumba amashi menshi cyane. Baza mureke. Kurambika kandi ufite tugakoma sho ariko dukomera Imana amashi menshi cyane. Imana bamushi. Tanze mpore twese kuko kwacu kwa Kongomani ubwo kubura umwana kandi so bakongomani gusa n'uwisi yose n'uwisi umuntu ntazaba ego no wakongomani ko kandi iyo umuntu yagize wakamaro ntazaba kiwakijya gihugu azabugera ku migabane yavukava ku migabane akaja kwisi nzima agafata amakontina yose ko ari 6 hanyuma ngiye kubwiriza iminota mike hanyuma dutarama Pastor Zebedayo aririmbe Larso aririmbe niturangiza twama dukubita kangiringiri kandi kuntumva numva mfite amavuta y'umwuka wera n'uburyo nahumuritse kuri uno mwana ko numva tobashira muri mwe ko numva tuzamuka. Sema amen. Gusa nawe ndagusabye ndebe mu maso hari muzubona umuntu agabwiza kwa muja kuri stati kandi stati ntaci kumarira za TikTok Facebook ntaco ari ku ijambo ry'Imana n'ubuzima. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kasoma ijambo ry'Imana Jogoti Pastor anamfasha gusoma kitabo cy'ubutumwa bwiza kw'Imana na Yohana bici 9 umurongo wa 4 bici 9 umurongo wa 4 wonyene ari usoma ndangiza mbabwirize sasa. Hanyuma bari online tubaye kaze woshigikira umuryango wa Revera Gedeon wobugiza neza kubwo gushigikira kushingura n'umwana wacu iteka faranga zawe nizanje zirakenogera nk'umwana wacu tuzamuhambana iteka aho uri wawe dukurikirana nuzokurikirana nyuma kudushigikira urabona munsi yawe kuri screen ya telefone cyangwa ya televiziyo uraza kubona Cash App cyangwa samazina Western Union cyangwa subone mobile money cyangwa M-Pesa cyangwa rimikashe cyangwa envelope oyizana ukagera mu rugo Imana uguhumugisha kuko birizi vuga ngo akuja mu nzu y'abantu buzuye ibyishimo ngo ja mu nzu rimwe muboroko siko imeze urugo mureke tugwiteho kandi mbivuze wawe dukurikirana Imana ikugire neza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Soma sasa Bici 9 umurongo wa 4 wa 4 wonyene kwiriye gukora umurimo w'wantumye hakiri kumanywa. Bibiliya iravuze ngo kwiriye gukora imirimo y'watumye hakiri kumanywa. Bugiye kwira nigihe umuntu atakibasha gukora kandi ndora nigihe bugiye kwira nigihe umuntu atakibasha gukora. Sema amen. Sema amen. Bwira muri kumwe mubwire ngo butarira njo jambo tugiye kuganira kandi urimbira mukangura mubwire ngo kanguka wumve ukanguke wawunyisa. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cyanditswe na Yohana. Aha nigihe Yesu yari kwasezera abigishwa yari mu ruganda rwe rwa nyuma atangiye kubasezera nicyo gitangaza Yesu yakoze cyanyuma. Ariko mwana abigishwa ari kugendagenda ngo bahura n'umuntu wavutse ari impumyi ngo adafite ahantu amaso yigeze kuba ibinogo haba impumyi ariko umuntu agahuma afite amaso yigeze kuba. Ariko Yesu ngo bahagere basanga mu maso hararesha ni nguko mu gahanga abantu bavuga ati ariko Yesu iki gifwa none usanzwe urema kinono cyavuye niki cyaba. Sema amen. Sema amen. Ariko nyikiriza sema amen. Munyikiriza kabisa kigifani kutabyagenze bamatangira gutangira simfane none se nabavyeyi bakoze icyaha cyangwa nuno muntu wakoze icyaha
tusobanure twumve. Yesu arababwira ngo umva mbabwire. Yesu azamenyera ibiriri indani umutima. Arababwira ngo umva mbabwire uko mwamutekereza siko. Uyu muntu ibyatumye abimera gutya, ibyatumye bigenda gutya, icyatumye abimpumye, icyatumye atagira ikinogo aho amaso yigeze kuba, yari afite gusa izuru n'akanwa. Wamureba ukamubona izuru ricomotse ngaha, kandi izuru bishoboke ko mpamvu aha ngaha bamwe bagira nk'akamina, abandi akaresha nuko hari ibinogo by'amaso. Ariko atari ibinogo by'amaso, ni ukuvuga aha ngaha hareshaga n'izuru, akanwa kakama gacomoka gutya, kandi yari ameze nk'igifuka, cyari igifuka. Yesu aravuga ngo icyatumye bigenda gutya, icyatumye biba gutya, ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Arababwira ngo kwira gukora imirimo y'uwatumye akiri ku manywa, ndarabubwira kwira. Kubera iki Yesu yaravuze ngo bugiye kwira? Ni igihe yaragiye kuja mu ijuru, yari kubona imibabaro, akabona ukunda azokubitwa, ukunda azoshinyagurirwa, ukunda azopfa. Kandi urupfu ni ikintu giteye ubwoba mw'abantu. Urupfu umuntu azapfa arumukunda, n'umwana wawe agapfa, warukoze umwita ngo tonto, ukamwita amazina yose, ukamushekerera Neli, utuzina dutandukanye, Shasha, twa tundi twose. Ariko azamara gupfa ugatangira uvuga ngo nimunkurire mu nzu, sinorana n'intumbi mu nzu. Umugore akazubwira ngo sheri, ukamubwira ngo mama ndagukunda, nzokugurira indege, nzokugurira inzu, nzokugeza kure, tuzosazana. Iyo apfuye uzubwira abantu uzure wavuga ngo nimunkurire mu nzu, warumukunda. Ariko nashatse ko n'imirimo yawe akiri ku manywa uzabwira abavandi uko twaje kwanama mwene data Naomi yagiye mu ijuru, kuba tutakiri umwe na Naomi bwishe kwira. Yesu yaravuze ni ugufa, kandi iyo mumaze kwira nta muntu uzi ukora. Iyo umuntu yapfuye nta kindi kiba gisigaye. Sema amen, sema amen, sema haleluya, haleluya. Nta kindi kiba gisigaye. Abategereje imirimo yakoze niyo gusa, izimo yarakoze neza nimba yarakoze nabi, nta kindi. Abategereje gusa wa munsi w'urubanza. Ariko wowe ugihari, ntabwo twatubwira Naomi kuri uno munsi, ntabwo twatubwira Naomi wapfuye ko turabwira wowe kora imirimo y'Uwiteka hakiri ku manywa, tunganya ibintu hakiri ku manywa. Hari umuntu wavuga ngo ndakiga, hari umuntu wavuga ngo ndacyagenda muri Amerika, hari umuntu wavuga ngo ndacyashakwa. Hari igihe urupfu ruza tutarashakwa, hari igihe urupfu ruza tutarubaka amazu, hari igihe urupfu ruza tutarabyara, hari igihe urupfu ruza tutaraba hacu. Kagufatiranya nkuko gwafatirije indero mu muhanda uramujana, ntawuzi umenya. Abafaransa baravuze ngo ne sais jamais dans la vie, ntawuzi umenya mu buzima. Niba ufite umutima mubi, hinduka hakiri ku manywa. Niba ufite ishari, hinduka hakiri ku manywa. Niba ufite ubusambanyi, hinduka hakiri ku manywa. Reka ku manywa. Abarundi bazaca umugani ngo mwe barabara ngo batakugonze uzugonga, batakugonze umuhanda uzugonga. Kwigengesera kwawe sico kizotuma urupfu rutakugeraho. Kurya neza kwawe sico kizotuma urupfu rutakugeraho. Kwambara neza kwawe sico bizotuma urupfu rutakugeraho. Kumva ko ukomeye kwica abandi ko ari ubaho sico kizotuma nawe rutakugeraho. Ahubwo kizotuma urupfu rutakugeraho ni ukwakira umwami Yesu. Sema amen, amen. Ese mvuze gute? Ikizatuma urupfu rutakugeraho ni ukwakira umwami Yesu, kuko abari muri Yesu Kristo ngo ntateke bazocibwaho, ngo kandi bo ntibaza bapfa, ngo baza basinzira. Naomi ntabwo yapfuye, arasinziriye. Ise yari gutegura imigambi kuri Naomi, akavuga ngo na mu minsi iri imbere hazoza kumuka abahungu bameze kunuko, agashiraho kritere, akavuga ngo uyu ni usozi wanje. Ariko Imana yavuga ngo Naomi azova ku ishuri ari kuwa kane, imodoka imugonge, abwe muri Kanevu mu bijaga, hanyuma mutahane. Kandi bamwe ubushake bw'Imana nimwe na nimwe buzawusharira, ariko abana b'abantu ukwiriye kuva mu bushake bwawe ukaja mu bushake bw'Imana. Kutwese kumukana ngo uko Imana ngo imeze. Imana izayishwa nyina w'umwana igasiga kabebe. Imana izayishaka kabebe igasiga nyina w'umwana. Imana izayishwa umugabo kandi uri inkingi y'urugo ikamisiga umugore ari umugwayi. Imana ikamitwara umwana w'ikinege
hakamasigara umuntu mwabo jewe ibukavu hafu y'umwana umwe mwabo yari kinege mwacu turabahunga 10 namasigara turabahunga 10 kandi mwacu turabahunga 10 disi n'abakobwa batanu Sema amen. Abantu bavuga ngo suka this. Turabonga 10 gutya apana ngo abahungu 10 bashuranye ku murongo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 umva. N'abakobwa batanu. Abakobwa batanu. Iyo ndimeze abantu. ntabwishobora kuvuga gitakora bikangwa n'amacu cyangwa imiyeto nawe ushobora kuyitanga imbere. Haleluya! Imana birashoboka ko yatabaye Naomi kugira ngo atakababarira mu isi. Birashoboka ko Imana hari ikintu yahishe Naomi. Rimwe na rimwe twebwe tukabona ko Imana yakoze amakosa ariko hari ikintu Imana yahishe Naomi. Kandi cyo kukimenya biragoye kukimenya kumenya ubushaka bw'Imana. zawe nibyoroshe amaboko wakuje Isiraheli mu Egiputa inyanja wawe tukuri wonyirahunga Yorodani ibonye umugongo imisozi miremire itera hejuru k'amaseku beyitama n'imbaraga zawe zirakomeye. Imana zirakomeye. Imana yaravuze ngo Yesu yasabwiye abantu arabwira ngo ndagiye kandi aho ngiye kubategurira mu rugo rwa data hariho amazu menshi kandi yataje kwabo imbambabwiye none gamusigara mwiteguye. Ntabwo Imana izibesha, ntabwo Yesu yabesha. Birashoboka ko wowe impande zose zigasanga uhari, ayo ni amahirwe ariko kandi ayita moja kwa siku. Yesu azahamagara umwe buri munsi. Hari umugabo witwa directeur y'abadirecteur yaguye mu Rwanda ngo yaryamye basanga yarangije. Mwumva urufu kunda bitanga. Yaryamye basanga yarangije. Warangiza nawe wagira iPhone ukamusara ukamona fasciste yewe itonde korera witeka akiri kumama. Wanyu wagenda muri Amerika ukamusara ukazamo ifatira abantu ngo njewe wewe isi. Imana igana ari gitangaza. Imana aravuga uyu ni nkeneye. Kurondora imbaraga z'Imana tizoroshe. Hari uvuga ngo shibunde ngo mfite ubukwe. Ninde wakubwiye aya makuru? Ninde wakubwiye amakuru ko twebwe dutegereje umugeni Kristo ko azoza? Ibyo bindi uri mu kubikura he? Ko rero witeka akiri ku manywa. Ibyo bindi ni inyongera bizaza nyuma. Twavuga ngo amen. Twavuga ngo amen. Amen. Twavuga ngo amen. Amina. Twavuga ngo haleluya. Haleluya. Tonde. Tawaruzi ko John Kiruhura yofu. Tawarubizi John Kiruhura ari gitangaza yarasimbaga John Kiruhura mu gisirimba kandi umuhungu w'abanyamurenge babyinnye igisirimba bagiraga nkana mu Burundi. Umuhungu wari ufite to John ndakabuka bakazufata mikoro kwagira ngo mareke yarurutse. John agwa muri kampani. Tiyabona mwibarabara. Urebe ingene Imana ari gitangaza. Urebe kunta amagara ari bihungu. Sema amen. Hari umukobwa John ndabwiye muri Australia. Impanuka gutya afata atabyaye. We musasa. Yewe. Kwire gukora imirimo y'uwantu myakiri kare. Korera Imana akiri kumama. Yesu. Tunganya ibyo bakiri kumama. Reka ibyo bindi. Reka gukanja amen. Reka. Famura ko gakomera uri mwogarukira umwami Yesu. Garukira Imana reka. Ndaguhamagaye ngira kandi wegera umusara. Turi mu gihe cy'imperuka. Bibiri ivuga iki? Ngo nimubona ubwami ko buratera ubundi bwami. Ngo muzomenye ko imperuka kugaruka ku mwami Yesu kuri yafu.
ngo hazoba ibigwara bitunguranye bitigeze kubaho, hazoba impfu zitigeze kubaho, abantu bamwe gukwinduka umunsi ku munsi. Yesu yuko ari bukurudi kwire gukora imirimo y'abantu myaka iri kumanywa, bugiye kwira abavandi, ntawe uzigiye bwirire. Birashobora kwira saa sita, birashobora kwira ari mu gitondo, birashobora kwira uri ku kazi, birashoboka ko bwo kwira uri gufungura, birashoboka ko bwo kwira uri mu gitanda. Umukobwa umwe wacu witwa Nyaruhogazi, umugabo wiwe yararyamye mu nzu n'umwana, umuntu ari hejuru muri etage arasa acuritse imbunda, urusasu rumusanga mu cyumba arafa. Umukobwa wa Nyabituguta mwibuke muri Amerika, wamusanze mu cyumba aryamanye n'umwana, ntigwafata umwana rufata ise aracika. Hawe namakuru mpamabwira nyimpamo, uri mugomba kubita mu gatuza k'inkwari igiye kuguruka, ukabona wowe gitangaza, ukabona wowe ntawo gukoraho, ariko reka kugira umubiri ntubaho, umubiri uzuguhinduka mu mwanya umwe ukanuka mu masegonda. Kubakanga nibwo bagiye kurangura amashi, nawe masanga abantu ahangaha arabwira ngo nifashe muri veye nzokora akazi ko mu botike. Amashi yari mu modoka, nije wayazanye nyashira muri mu gatondo, bari batarashira muno, niko twaje mu gatondo tuyashira muno. Wakona ukuri kw'Imana, ariko Imana arizi ko nawe matazogeza uno munsi. Imana yamuhamagaye, nawe birashoboka ko Imana guhamagara ejo. Batubwiye ijambo rivuga ngo nuzaza ubona isanduka uzuvuga ngo yo noyikwigwamo, ubwire neza, ubibe bigishoboka, ufashe bene so, wambika abandi, uvuga abandi neza, ugaburira abandi n'uburi cyo bagaburira. Basi babwira amagambo rurutse umutima, cyo naco Imana izokiguhembera. Imana ntizokubaza icyo itaguhaye, Imana izokubaza icyo yaguhaye n'icyo wagikojeje. Naho uyu mumini mfite wafa, ariko negereje niseye wasasa ni undi mubiri usa n'uwo yazukanye. nimbona ndese Wamusozi zaririmba Osiyana nimara kwambuka kwa Rusi, zaririmba Osiyana. abandi ko baraharanira kuja mu ijuru, abandi ko baraharanira kwambuka kwa Rusi. Kuraharanira iki? Ko bugiye kwira niki wawuharanira, ko bugiye kwira niki wawitaho, ko bugiye kwira niki nikurangariye. Rangarira umusaraba, ibyo bindi urangariye si byo. Rangarira umusaraba, ikakurangara bidafite umumaro. Habagusta gusa gusenya abandi, nawe yagiye yagasa mu ijuru, yagiye kandi yaruhutse, ari mu gituza cya Ibrahimu, asigaye nahawe. Tunganya inzira zawe kugira ngo nawe uzosange nawe. Dawudi yaravuze ngo umwana wanje ntakinsanze nije uzomusanga. Sema haleluya. Mwana wanje yarutse, ngo Dawidi arabyuka ararya. Abantu baravuga ngo se wewe wafunze umwana atarafa, none usabye zo kurya n'amazi umwana yafuye. Aravuga ngo reka mbabwiye inzaho umwana wanje yagiye, umwana wanje ntakijana, ahubwo nije uzomusanga. Nawe umuntu azosaba kuboneka muri Karomeli, nawe umuntu azosaba kuboneka kwa Jedeo, nawe umuntu azosaba kuboneka muri Karti, nawe umuntu azongera kuja kuri photo shoot, nawe umuntu azongera kureba ibintu byose mwahora mubona, nawe mugiye gukorana n'Imana mu ijuru. Sema haleluya. Sema haleluya. Takiri hano hasigaye nahawe, butari birashoboka kuzobanana nawe, ariko nukomeza kugendera mu mwijima bukira utaratunganya ubuzima bwawe, we Naomi bayi timuzobonana. Ariko ndangije mbabwira ngo kwira gukora imirimo y'abantu myaka iri kumanywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nawe mahari muri morgue ntakiyabasha gukora, ntakiyatekereza ise, ntakiyatekereza nyina, ntakiyatekereza abavandimwe. Birya byose mwari umubona aseka, byose ntakibirimwo, aranezera mu ijuru, yabonye ibindi bintu bidasanzwe. Pawulo aravuze ngo nagaza mu ijuru ngo rya gatatu, ngo nimbonane mu mwuka ngo simbizi, ngo ariko icyo nzi neza ngo nuko uwo muntu yarigezemo. Aravuga ngo by'amaso yanje atarabona, n'ibyo amatwi atarumva, n'ibyo uwo muntu yaboneye aho ngaho. Bwana sifiwe. Iyo twatuje ni uheza gusumba hano mwisi, nawe umuntu azongera kugwara, nawe umuntu azongera gusonza, nawe umuntu azongera kuja ku ishuri ukundi, nawe umuntu azongera kuruha, nawe yaruhutse ategereje umuzuko wabera ko tuzimana na Yesu iteka ryose. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen. Bwana sifiwe.
Bwana sifiwe. Amen. Konti mwakomera Imana amashi. Amen. 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 Naseze kabisa. Ko sindangije. Reka mpamagare kuko Zebedayo araza kurimbiwe kindirimo zingahe yamutwiza mu gitaramo. Dariso nawe naze akubiteho akarimo nkakamwe n'igice. Kuko yaje mu makesha kandi Dariso radukunda. Timwe mukomera amashi menshi cyane. Aradukunda pe. Natwe ugiye kurimba papa indirimbo imwe n'igice singeze Pastor Zebedayo aduhumuriza mu yindi ndirimbo nkazingahe zino zo mu gushimisha kandi bakwitondere neza aririmbe nta baza nyinshi narangiza atwinjiza mu gitaramo nyamasengera mu zo ndirimbo nazo mu twamo dusengera ibihugu byacu birimo intambara ariko cyane cyane dusengera hari iminyonyo yacu abo twayisize basokuruza tubwira Imana ngo Imana yagire neza. Sema amen. Sema amen. Kera mwarambiwe sema amen. None ga papa ngiye kuririmba kandi tugwaye kaze Imana ugumugisha. Sindamenya umwanya mfite ariko mfite nuko niko nyuzajije asigaye amore mwami wacu Yesu Kristo bane namwe amen.